Men mına 96 деп атпаймынбы жашымды. Ошентсе де қазір күн түн дебей республикада саламаттық сақтау системада қандай жаңалықтар болып жатады, қандай ошибка, қандай жетіскеншілік болып жатады. Мен мұны круглый сутки ушуну мен следить етем. Мен мұны қарап отырам, игіліктер болып жатса қуанып отырам. Мындай шатақ ошибка намна болса, аятан көрі дағы бізден кеткен екен деп қапа болып отырам. Мен бұл жақында ұғышыма қарағанда бізде чоң жоғатып алыпты, чоң жоғатып. Ұғышыма қарағанда 3 жашар бала, 3 жашар о, ұшы бізден өлді дейді, өліп тұр. Ошол өлгөнүнө карата врачтардын ошибкасы деп 5 врачты азыр түрмөгө отургузуп коюптур дейт. Мен таң калып отурам. Таң калып отурам. Мен кичине айтып кетейин, мына мен 70 жыл иштедим деп атпаймынбы? Өмүр бою ушул неотложный хирургия иштедим да. То есть неотложный аты айтып турбайбы? Байкыргызча айтканда тез хирургический жардам бериш керек да. Есть везде определенные больнойлар, кроме операции, золотое лекарство жардам бербейт. Аларды мен ардайым айтып келатпаймынбы? Острый аппендицит, ичеги түйүлгөн, ашказанда жарысы алып, тешилет, кровотечение болот, анан өттүн ташты кылат, анан жаңы уйку без воспалитель, немачный беремиз ушундай дегендер, булар операциядан башка эчтеке жардам бере албайт. Анан мен угушумда бизде эми азыр ушунчалык оорулар көп. Адамдын организми мен айтып турам ушунчалык сложный. Мен да сравнить этип жүрөйм, азыр мир боюнча космос аппарат окумуштары чыкты го. А самый сложный аппаратура это человеческий организм. Мындай түшүнгөн кишиге. Кудай таалам ушундай жараткан укмуш. Анан эми бизге круглый сутка, ошон үчүн неотложный хирургия деп коет. Круглый сутка ушундай бул острый оору заказ менен оорубайт. Внезапно, где угодно кармайт да. Аны алып келет. Анан кээде мен 100% маишенимди айта алам. Агер ооруган адам убактысында келсе, убактысында диагноз коюлса, убактысында операция жасаса, 100% ben aytalam, 100% alaygat. Biz şimdi kıyınçılığımız oğrular içinde jеңил. Anan жаңкы, emi bizde Kırgızda uşungu şey men baykaşımda, baya kırgızçılık var. Toğut postuk, kamara bastık. Yürü ay praydı. Kim emine şunu atkarıp, görüngenin darını açıp. Anan bu oraya koronavirüs neyim üçüncüne kırıldı. Көпчүлүгү больнойлор өзлөрү үйүнө барды. Мына пройдет деп, жедеп, точкасы жетип, көпкөстен иштебей калганда, ошондо келип көпчүлүгү өлүп калды. Эми бизде деле бул неотложный хирургия. Бизде неотложный, бир күн свет жок, лекарство жок, аппарат жок, хирург жок десе, бир күндө жок дегенде 5 киши өлөт. 5 киши өлөт. Ошон үчүн бизде налажены, круглую сутку, баягы дежурный врачтар аппаратура все готов. Эч кандай подготовка. 1 минут içinde biz операция жасайбыз да. Эми ореке бул 70 жылдын ичинде мен көп эле көрдүм да. Ошибка болбойт. Мен айта албайм 100% бизде гладкий баары жакшы. Жок, ошибка болот. Айтып атпаймынбы? Кээде ушу диагноз коюш, мына мен ушунга чейин кээде больнойду карап отуруп бир таба албайсың. Эмне оор экен? Ya içki orular ya men aytkaным бар, bir-birine okşuş. Diferensiировать bir-birin abdan kıyın da. Anan keyde şol mümkün хирургист kemedi. Darlap mınday anamın hareket kılıp kısını vakit ötközüp görevizde. Men hem bayatı ubediç ettim der. Keyin ballarıma aytçı olun. Agar uşunday osturu gelse 2-3 saat hareket kıl. Hareket kıl, tekşer barılığın diyağını hareket kıl. Darılap gör. 2-3 saatin içinde iş yerden berбесе, biroq özüngde oyunda turup точный диагнозын билбейсиң. Анда медицинада мындай бар, существует диагностический лаборатория деп коет. То есть açış керек да. Эмне оор бар экенин билбейсиң, açış керек.
Açkandan keyin, iş açkandan keyin belgili bolat. Emne olur eken oşonda bilinet. Anda men ana aytam ka korkup agar напрасный лапаратамыз. Жоқ, hiç orus yok açtı. Ağan kapa olmadı. Hiç переживать etme. Andan единственный тиги больнойга курсагында тырык калат. Andan başka ziyanı yok. Zato aman kalat. Agar ötközüp жиберип, көрүнгөндөрүн эрип, мына пройдет деп, жаңкы перитонитке жеткизип койсоң, анда оорган адамдын шору, ал өлөт, өзүңдүн шоруң деп. Ушуну унутпады. Момда айрыкча бабыреке, бу неотложный хирургияда жаш балдар. Пендеге бербесиң, балдарды барыңар билесиңер, бул кичинекей балдар эмнеси кыйын. Чоң кишилерде bir жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат деп айта албайт. Ыйлагандан башка эчтеке жок. Ыйлагандан башка эчтеке жок. Кайсы жер ооруганын айта албайт. Мында birinci доктор энеси болуш керек. Энеси баласы төрөлгөндөн тартынап берет, ой таптактына эле күлүп жыргап, ойнап жүргөн баласы дуруп эле ыйлап эле жатып калса, энеси бул соо эмес, бир жер ооруп аткандай. Ошондо көрүнгөн дарына эми бизде жаман жерибиз, азыр дары-дармек көп го, ким эмне ошону беребиз да. Түшүнбөй эле бере беребиз. Ошондой баласы ошонто калганда, Кудайга шүгүр азыр врачтар жетишерлик. Скоро помощь тоже жетишерлик. Кайрылыш керек го. Булар айтып атат, агар ушундай болсо, тез кайрылгы. Баякы семейный, домашний врач дегендер ошогон кайрылыш керек. Бұл семейный врач демін үшін. Ошол семейный врач, ошол өзүнүн участогун, как өзүнүн үй билесине бериш керек. Эмне менен ооруп атканын. Ана ошону кайрыла койсо, жакшы болот эле. Бул баланы мен жакшы билбедим деген. Угушума караганда ичегиси түйүлгөн дейт. Непрыган. Бул абдан опасный осложнение да. Ичегиси мындай түйүлүп калат, байлап салгандай болот, иштебейт. Bu деле мойнына кокодон алып муунткандайды. Ишеги түйүлгөндө, ишеги питание жетпейт, ал ишеги 3-4 саат өлөт, некроз болот. Некроз болгондон кийин ал ишек тешилет. Тешилгенден кийин ишегинин содержимое иштин көңдөйүнө агат. Моментальный перитонит. Агерде ошол перитонитке жеткизип, анан кийин врачтарга алып келсе, анда врачтардын эч күнөөсү жок. Ошол туугандары родит, ошолор күнөөлүү да, ошогон жеткизип койгон. Ошогон жеткизген. Мен мына 70 жыл көңгөм, больницадан өлгөн, айрыкча операциядан өлгөндү никогда ажалынан өлдү, өзү кечигип барды, өзүбүз кинебиз деген айтпайт. Ой, барса эле баса калып союп өлтүр деп бизди күнөөлөйт. Аны мен угуп көнүп бүткөм. Bir эле пример айта кетейин, известный Мураталы Рыскулов. Бул народный артист союз. Мындай талант, тугаса талант артист мен ушунга чейин билбейм. Мындай мамилебиз баары эле зор кишилер. Ушунун ателе, анан кийин атанын тагдыры дегенди аткарбай жаш убакта мен 10 жол көргөм, 10 сыйра. Мындай талант жок. Ушу 40 жылдан ашып кетти го. Ооруп калат, үйүнө жата берет, 3-4 күн жатат. Байбичеси Кумишалиева, народный герой эле, укмуш эле. Ал кийин айтып берет, ой, Мамет чыкырал, жок, чыкырбат. Пройдет, чай ичет, көрүнгөндөрү ичет. Анан 4-күнү саат 1ден кийин уже айласы жеткенде эми алып баргыла деп. Алып келди, мен үйдөн чыкырып келдик. Көрсем, мындай мамилебиз бар, ушундай жакшы көргөн кишим эле. Курсагы кызады, демел албайт. Бас жөн эле страшно. Ушундай чочуп кеттим. Көзүм жетип турат, ушу барлык баланын баары ушак баган калган. Ой, жаман болдум. Ой, эмне кылганыңыз? Ой, сразу айта койсоңуз, мен жетип барып, сразу баса калып сойбойт элем го. Айтып койбойсуз. Айманбет, кыргызчылык өтүп кетет, тердесем, жылысам өтүп кетет, мурун болчу, дарды өтүп кетет, ошондой деп ит болдум, менден кетип калды деди.
Emandayda bizde 5% şansı olsun jasaymiz. 5% şans yok. Oy nasıl elman jasadın. Aşağı. Ben oylagan. İçi toldura. İçerisi boksağın var aralaşkan. Aralası запущенный перед аппендицит çirip üzülgün. Hem tazalap diye olduk. Bırak. Nadez yok. Anan ertesi oturdum yanında olsam eski kişi de narkozun taraf özüne gelgende aytdı. Mehmet jakşı gelettin hele bir jamanatты kılıp ketmey bolun dedi. Mana. Hem ne deyip atasın? Bol söz aytpanız jakşı bolosuz deyip dep. Biz anda başka ayta albayız. Dedim 5 gün yanından çıkpay күнтüye oturup öldü de. Öldü. Oşanda birinci yolu okuşum. Anda emal народный артист, авторитет kişi үйüne Usuvali, Suyunbayev, Kulat Ali Bayragan eken. Bunu mağan Suyunbayev giyin aytıp verdi. Kirgendele Bayevçesiye Gümüşali okumuş artisiyle giyin geroy olmadı. Aytıptır, Mambet'te gün öyle bögüldeptir. Mambet'te gün yok. Mana, özünde. Barbay yatıp alıp şöyle öründen hem barı üçüncü öldü deptir. Hani ki Suyunbayev aytıp verdi. Biz işi barsak, Bayevçesi şunu aytı. Men 70 yıl birinci yolu okuşmuş. Torasını aytkan. Emi bizde ошибка болады. Айтып атпайм, адамдын организмі сложный. Айрықша аңғыдай патологиялар. Точный диагнозына да коюш абдан кыйын. Эми кийинчерээк облегчение болду. Разный аппаратура диагноз коюучу табылды. Ультра, компьютер дегендер рентген бар. Булар жардам берет. Мен врачтарга айтам. А дегенде өзүң полностью текшерип көр. Определенный мнение калтыр башыңда эмнеке. Ошондон кийин сенин мнениеңди подтвердить этсе аппарат. Мен 29 аппарат болса, адамдын башында мен сравнить этпейм. Врачебный баш знание болуш керек. Эми бизде болот, андай болот. Келсене бар. Рентгенге бар, лаборатория бар, анализ өткөз, ультра, ал врач ал болбогон. Ал врачтын мээси өспөйт. Готовый. Эмне? Эчтеке ойлонбойт. Аппарат эмнеди шону аткарып отурат. Эми бобуреке чоң жоготу. 3 жашар баладан айрылыш деген энетас үчүн тозок. Мен баякы Улукман аке катарында энетасына эми чоң жогот. Кайрат кылгыла. Кайрат жоготу болуптур, кайрат кылгыла. Эми мен айтайын. Эми ушула кырсык мен айтпадым, врачебный ошибка болот, болбой койбойт. Агер ошону уточнить этип, текшерип, күнөөлүү болса, анда врачтарда мен айтыш керек. Анан точно ошибканамынасын билбей туруп эле сразу 5 жөнү отургузуш бул чоң ошибка. Бул чоң оскорбление врачтардын. Мен ушу отурган кишилерге айтат элем. Агер ушундай темпенен болса, мен көзүм жетип турат. Агер ушундай болса, ар бир кеткен чоң кичине баш аягына текшерип жетпей туруп сажать наказать этсек, мен 100% уверенно могу сказать, жарым жылдын ичинде 30% хирург камалат. 30 мен чуңадым. Мен айтып атам, ошибка болот бизде. Ошибка бар. Эми ошибка аны кой бериш, причинасы өтө көп. Кээде опыту жок, жаңадан бүткөндөр, жаңкоорларды көп билбейт. Ошол жагынан да болуп кетет. Кээде биздин врачтардын ошибка ушул bir больницадан bir батар которгону дагы ошибкада bir бар. Ар дайым айтам, агер ошол болсо, ошол специалисти чыкыр, bir жаткандан аягына жеткизди. Анан эми bir дагы ошибкасы кээде болот, острый оору келди. Острый анда сахарный диабетес да бар. Башка оорулары да бар. Анан ошону уккандан кийин эле анан тигин унутуп коюп, ошолорго көңүл буруп кетебиз да. Мен айтам,
diyabete başka oruları bola, jürek oru başka. Ostriya bizin oru menen Ülüboy orugan kişi emeyit bravo oru. Oşon için jank ostru oru olsa. Öpkösü oruyuz, bir diyabete oru, jürek oru. Anın barlığın unutuş gerek. Protivpakazani ostru oruga yok. Oşon için aslında özümüzün kirurgik orunu karaş gerek. Kedi şunda yaşıp bolu, tiyak diyabetisiyle oşo. Diyabetim arganda iti oru olmadı mı? Arganda aslaniyeni beri. Ana neymi, bu şerevalarını kıyım, içeğiz tüyülük balız. Bu straşne aslaniyeni de. Bana tüyülük. Adam kolmenin baylaganda ile içeğini baylap sılatır. İçtik ötpeyt. Hala aslaniyeni bolgondan keyin 3-4 saatte içeği teşile çirip. Anam periten bolgon bizden kolumuzdan içtik elbette. Anda da kıyım olup kalat. Ispasay öte kıyım olup kalat. Dağaydı. Agar oşal peritenitke jetkiz olup gelse. Anda tigi enetası toğanları günölü. Ananım dağı aytarım boreki arjak berjağını qarab aytırıp sırazı oturğuşuz. Bu çoğun aşık. Vraçlarda prosto onu jayt etkeni, askarbilayt etkeni. Yalgız 5 vraç emas, жалпы vraçmın degen barыбызga namazga tiyip etedi. Men de aytam. Ayak başını tekşerip, anık pışığına jetpey turup öyle kokus birden olsa, oşunday oturuza versek, yarım yılda men o veririm. 30% kirip kamalat. Oşon için hem bizde böyle hakikat degen var. Sot tekşergen spesialistler var. Oşon için bu bolaga komisyet tekşeriş gerek. Tekşerip ayak baş. Agar действительно vraçların günösü olsa, yani jeleyi naказать. Agar günösü yok bolsan da kişine vraç degenin atı var, namı var. Agan şeyin yüzügen adamlar ayıktırgan vraçlar. O şarjak berjağını o sütüt etip bir anda karaş gerek. Bizdeki adam vraç adamlar. Men özüm lично öyle. Agar şu Ülüboy самый последний жаман vraç деген, ушул оруган бопша адамдарга жаманчылык ойлогон vraç ал vraç эмес. Биздин милдет башынан аягына чейин оругандарын ayıktırış, acalığın alıp kalış. Bizim maksat şu. Ömür boyu maksat şu. Ananı şu, vraç bolup durup, onun teşker oylasa, özünün orugan orusu mayıp bolsun. Al vraç emez, al hujur faşisten jaman adamlar boladı. Ama anday yok ko, men özüm sravniyet etkenimdir. Şol.